nibyo mwaramutseho neza mwese abaduteze yombi muri mu bice bitandukanye, ndabasuje kandi mbahaye ikaze, mbifurije kugubwa neza kuri uyu munsi wa none ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Turagenda dusatira impera z'ukwezi kwa kane twitegura kwinjira mu kwezi kwa gatanu, ari nako nanjye rero mbijiza mu makuru n'ibiganiro, aho tugiye kureba rero ibigezweho kugeza muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane. Turi mu masaha mu gitondo, mu by'ukuri bamwe baramukiye mu tuzi tugiye dutandukanye, hari abari kwitegura kujyayo cyangwa se n'abamaze kuba bagerayo, ariko ntabwo biza kutubuza kumva amakuru, nta nubwo biza kutubuza kubagezaho amakuru, kuko nicyo tubereye ahangaha cyangwa se nicyo gitumye twongera guhurira hano kuri Region Info kugira ngo dukurikirane ibiri guturuka kuri rezo sosiyo. Muri kumwe na Bosco kuri mikoro Mutaramu cyane. Tugiye kujyarukira rero hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ari mu minota myinshi cyane, ariko iminota yose tugiye kuba twabana ahangaha uraza kuba wakurikirana amakuru akomeye cyane, uraza kuba wakurikirana amakuru agezweho, uraza kuba wamenya uko ibintu byifashe. Ari nayo mpamvu mubona abantu benshi bakunda kugenda bakanda subscribe hano kuri Region Info. Nawe uramutse ubikoze nta kintu byaba bitwaye cyangwa se nta kintu byagutwara, kuko biraza kuba mu by'ukuri byagufasha kujya ukurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Ikindi, hari abantu bakurikirana amakuru bakaba bakanda like. Nawe rero uramutse ukanze like nta kintu byaba bitwaye. Ndetse hagati aho ngaho nshimira cyane rwose abantu bagenda bakurikirana amakuru yacu hanyuma bagasharinga ahandi, kugira ngo mu by'ukuri abantu bamenye uko byifashe hirya no hino. Nyine ni iby'ingenzi cyane. Sasa rero tugiye kwinjira mu makuru, ariko hari abantu bagenda badusaba kwinjira muri groupe yacu ya WhatsApp, ni ukureba hatangirwa ibitekerezo cyangwa se inyunganizi, hanyuma mukareba iyo link tuba twabashyiriyemo ruguru gato, mugahita mubona uko mujya muri groupe yacu ya WhatsApp. Nshimira agatanga nkomoza ku bijyanye no gutanga ibitekerezo, abantu mutanga ibitekerezo byanyu, bitaba ibyo mugashyira like kabisa, mugashyira imitima ahatangirwa ibitekerezo n'inyunganizi, nko kutugaragariza cyangwa se kutwereka kuba mwahageze. Yewe kandi si ibyo gusa, mukarenzaho kabisa, mukaba mu by'ukuri mwasharinga cyangwa se mwatubwira aho muri mukanadusuza cyane. Namwe reka mbifurize kugubwa neza. Tutatinze mu magambo rero tugiye kwinjira mu makuru akomeye cyane muri amasaha mu gitondo. Duherukana mu masaha ya nimugoroba ku itariki 29 ku munsi w'ejo ku wa gatatu, nibwo duheruka kureba uko ibintu byari byifashe. No muri iki gitondo rero tugiye kwinjira mu makuru akomeye cyane. Kavumu bimeze bite? Aho bita mu by'ukuri biravuga ko Mbayu, hari amakuru ari guturuka muri uyu mudugudu wa Mbayu, kilometero 10 zonyine kugira ngo winjire ugere ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Aya makuru ndaza kuba nyagarukaho, ariko ikinzanye muri iki gitondo gikomeye cyane, mbere yuko nza kubabwira ibintu biri kuvugwa Kavumu cyangwa se ibiri kubera Kavumu, unyemerere mbashe kuba nakurikirana amakuru akomeye cyane y'ibiri kuvugwa cyangwa se y'ibiri kuba ku bice bigenzurwa n'inyeshyamba za FC23 by'umwihariko mu kirere cyabo. Hanyuma nze no kunyarukira Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, naho mbabwire uko byifashe. Ndizera ko ayo makuru aza kuba ahagije, bitewe n'uko ni amakuru y'ingenzi tuguhitiramo kuba bikomeje kugenda bitangazwa. Rero abantu benshi mwamaze kugenda mwabimenya cyangwa se mwabicira iryera. James Swane aherutse mu burasirazuba bwa Kongo, yasuzumye uko ibintu byifashe, ariko benshi bakavuga bati uyu ngo yameze nka maneko cyangwa se ni nk'intumwa nkuru ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yari yoherejwe. Mu buryo bumeze gute turaza kubigarukaho. FC23 kubera iki bari kuvuga ko batagifite ubushobozi bwo gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ko batagifite ubushobozi bwo gufungura ikibuga cy'indege cya Kavumu, Minembwe ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye? Kubera iki se drone za FC23 ziri guhanurwa zidateye kabiri mu kirere? Kubera iki FARDC ikomeje gukoresha ibitero by'indege byo bikabasha kugera ku ntego? Ayo makuru yose rero tugiye kuba twayakusanya hano, hanyuma nimara kuyakusanya babwire uko byifashe, babwire uko bimeze, uko byifashe kabisa mu bice bigiye bitandukanye. Ariko se waza no kunyarukira n'ahandi nkababwira uko byifashe gato ku musozo w'aya makuru, hari icyo byaba bitwaye, kuko hari abantu baba batabonye akanya ko gukurikirana update z'amakuru abagiye atambuka cyangwa se z'amakuru abagiye asirikira hirya no hino
yaba mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, yaba no hirya no hino ku isi, nabyo dushobora kuba twabikomozaho mu by'ukuri tukababwira mu by'ukuri uko bizifasha. Ndaza kubikora, hanyuma nimubyemera cyangwa se nimubinyemerera, nzajya nkomeza mu by'ukuri uko bizajya birushaho kugenda bimenyekana. Ubwo ndavuga ibigiye bitandukanye, no nzajya ndushaho kugenda mu by'ukuri mbibagezaho. Reka duhere ku makuru akomeye cyane. Ni umwuka rero mubi ukomeje kurushaho kuba mubi rwose mu burasirazuba bwa Congo, hagati y'inyeshyamba za FC23 ndetse n'uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Gusa kugeza kuri inshuro nubwo bitari kuvugwa, abarwanyi ba FC23 ikirere cyabo kirasa noneho kuri inshuro nk'igifunguye, amayira afunguye mu kirere cy'aba barwanyi, ndetse umutekano ntabwo wifashe neza ku kirere cy'abarwanyi ba FC23. Ntabwo ibintu bimeze neza cyangwa se ntabwo bihagaze neza na gatoya. Mu by'ukuri abarwanyi ba FC23 barasa nkaho bari mu byago bikomeye cyane ku kirere cyabo. Icya mbere, ibi byatangiye rero mbere gato y'uko MONUSCO itangira kugera hano mu burasirazuba bwa Congo. Ibi rero bikaba bishimangira ibyago bikomeye cyane abarwanyi ba FC23 barimo. Mbere na mbere, mu masaha make atambutse, Benjamin Mbonima aherutse gutangaza yuko batagifite icyo twakwita nk'ubugenzuzi cyangwa se ububasha buhagije ku bice birimo ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, aho bavuze yuko ibikoresho byifashishwaga byatwawe. Ibi biragaragaza yuko niba mu by'ukuri ibikoresho byifashishwaga FC23 ivuga ko bidahari hano ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kugira ngo habeho icyo twakwita nko kudetectinga ikirere, babashe kumenya ikigendagendamo cyose, ubwo FC23 usibye kuba yakoresha ikoranabuhanga ryayo yakwizanira cyangwa se yakwishyiriraho, ntabwo yabasha kumenya mu by'ukuri uko situation ihagaze ku kibuga cy'indege nyine mu gihe badafite ubugenzuzi bwaho ndetse n'ubwirinzi bwaho. Bivuga ngo ibibuga by'indege aho biva bikagera hose ku isi hari ikoranabuhanga riba rihari ribasha kudetectinga rikamenya ese ikirere cyifashe neza, ikirere kirimo ibiki, kirimo kugendamo iki. Iryo koranabuhanga rero niryo ryifashishwa ahantu hose ku isi. Kugeza uyu munsi inyeshyamba za FC23 ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ntabwo babifite 100%, ntago iryo koranabuhanga rigihari, kubera ko umunara ucungirwamo cyangwa se ukoreramo icyo nakwita ikoranabuhanga, ndaza kuryita ikoranabuhanga ariko ni systeme z'ikoranabuhanga n'ubundi bwo nyine ni technology muri rusange, ntabwo zigihari, zaratwawe. Ntabwo bizwi neza, biza kwemezwa niba zaratwawe na FARDC cyangwa se byaratwawe na FC23, ariko nibiramuka byaranatwawe n'uruhande rwa Kinshasa, baraza kuba barakoze neza cyane kuri bo, kubera ko bikomeje kubabera amahirwe ndetse bikomeje kubabera inyungu ikomeye cyane kuri bo, kuko ubu ngubu FC23 yakabaye rwose irimo itekanye, ariko isaha ku isaha. Ni nayo mpamvu kugeza uyu munsi inyeshyamba z'umutwe wa 23 zirinda ku buryo bukomeye cyane ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, nuko babizi neza ko isaha ku isaha, umunota ku munota bashobora gutungurwa, kubera ko ntabwo bafite systeme iza gukurikirana buri kimwe cyose kiri kujya mbere mu kirere cyaho. Gusa inyungu irimo FC23 nuko yabashije gushyiraho ikoranabuhanga ryayo, niyo mahirwe aboneka izi nyeshyamba zaba zifite yo gushyiraho mu by'ukuri ikoranabuhanga ryabo kugira ngo ribashe gukontrola ndetse no kugenzura uko kujya mbere. Ariko amakuru yagiye ajya agaragara cyangwa se amwe mu makuru yagiye amenyekana nuko ubu iryo koranabuhanga rya FC23 naryo riri mu marembera, kubera ko ibyo turaza kubireba muri Kivu y'Amajyepfo, ni urugero rwihuta cyane. Turaza kubireba Rubaya, ni urugero rwihuta cyane ko byabaye kuri Wiringoma, noneho bikabasha no gukera ku musaruro, cyangwa se igitero cyagabwe kikabasha kugera ku musaruro, kandi ari igitero cyari kigabwe hifashishijwe indege. Ibi biratugaragariza cyangwa se biratwereka ishusho y'uko mu by'ukuri systeme ya FC23 itarimo gutanga umusaruro nk'uko yifujwe, cyangwa se nyine yabashije gushyirwa hasi, kubera ko ibyo byaragaragaye. Ejo bundi drone ebyiri z'abarwanyi ba FC23 zerutse gushyirwa hasi. Drone ebyiri rwose zashyizwe hasi muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Minembwe, za Mikenge aho ngaho,
aho zari zirimo kugenzura ikirere cya FARDC zishaka kwinjira kureba ahari ibirindiro by'izi nyeshyamba, kureba ahari ibirindiro bya FARDC ndetse na Wazalendo. Impamvu mvuze ngo inyeshyamba ni Wazalendo, kugeza uyu munsi bavuga ko ari abakorana na FARDC bakunda igihugu cyane. Rero ibyo ngibyo ntabwo turi butindeho cyane, ahubwo ngereka nkwibwirira amakuru nyine agaragaza cyangwa se atwereka ishusho nyakuri yo kuba izi nyeshyamba za FC23 zidafite ububasha buhagije. Bashobora kuba bafite buke bushoboka, ariko nimvuga ububasha buhagije 100% izi nyeshyamba ntabwo zigifite ubugenzuzi tubyemeranyeho dukurikije ibimenyetso bigaragara. Ntabwo erega twari twibagiye, mwibuke ibi bivugwa ku gitero cya Catherine Boissent umufaransakazi wiciwe mu mujyi wa Goma, cyanahitanye abanyekongo babiri. Mu by'ukuri ikirimo cyangwa se ukuri kugaragaramo hagati aho ngaho nuko batari babashije gukurikirana ndetse no kurinda nyine uwo mujyi niba bemeza ko byakozwe na Kinshasa. Bivuze ngo ikindi gitero none gishobora gutegurwa, birashoboka ko cyagera ku musaruro, kubera ko FC23 hakurikijwe nk'ayo makuru agenda atangwa ntabwo bakibashije kugenzura ibyo bice, ntabwo bagifite ubushobozi bwo kubirinda ndetse no kuba babigenzura. Ibyo ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane ndetse n'ibintu bidashobora kugorana. Ingero zihuta ku bijyanye na Catherine Boissent umufaransakazi ndetse n'abanyekongo babiri barasiwe mu mujyi wa Goma ku nzu bivugwa ko ngo ari yahoze ari bita Joseph Kabila, niko byavuzwe, ariko ntabwo ibyo tubihagazeho. Byo ngiye ndimo kukwibwira iby'igitero. Ukubitire ku byabanjeho mbere yaho gato, igitero cyahitanye Wiringoma Rubaya. Ukubitire kuri drone ebyiri zerutse guhanurwa muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo ndakeka ko ni ibintu bihagije cyane bigaragaza ko mu by'ukuri noneho ni ibintu bitabaye mu gihe kirekire gishize, amezi make yatambutse. Bivuze ngo ibyo FC23 yari yabashije kubaka, system yari yabashije kubaka, nubwo wenda tutavuga uyu munsi ko yamaze gushyirwa hasi 100%, ariko noneho aho bigeze barimo kwica muri humye. Aho bigeze ntabwo mu by'ukuri gishoboye nk'uko abarwanyi ba FC23 bari bayifujeho ubushobozi bwayo cyangwa se bari bayitegerejeho ubushobozi. Hari bitarimo kugira iki, hari bitarimo kugenda neza. Ibyo ndizera ko turimo kubyumvikanaho 5 kwa 5 cyangwa se 5 kuri 5. 5 kuri 5 rwose murimo murabyumva uko bihagaze ndetse nuko byifashe. Biraza rero kurushaho kugora cyane FC23 kuziba icyo cyuho, kuko nibaramuka batanabikoze biraza gusiga abarwanyi benshi cyane b'uyu mutwe bari mu byago bikomeye cyane. Ibitero biraza gutegurwa mu buryo bugaragara. Hejuru y'ibitero birashoboka cyane ndetse ni n'amahirwe menshi ko mu by'ukuri bamwe mu bayobozi baba bari mu byago, kuko bashobora kuba bahitanwa nyine n'ibyo bitero ngaho. Reka rero nkubwire n'andi makuru akomeye cyane. Mu gutangira nigeze nkomoza ku bijyanye n'ibiri kuvuga mu mujyi wa Uvira, ariko ndagira ngo nkubwire uko byifashe cyangwa se aya makuru nyakuri ari guturuka Uvira na yahe. Usibye Goma, usibye za Mikenge, usibye Rubaya muri teritwari ya Masisi n'andi mu bindi bice tutavuze, n'iryo koranabuhanga rya M23 kugeza uyu munsi riri gukemangwa, Uvira ko ari kuvugwa amakuru akomeye cyane. Byaba byagenze gute, byatewe n'iki kugira ngo abantu bongere gutangaza Uvira? Kuko ubundi ibintu biruka kubera Uvira, navuga wenda birutse kumenyekana cyane ni hariya ku mupaka wa Kavimvira. Abaturage benshi cyane bavuye mu Burundi bagera kuri 165 niba nibuka neza, baca ku mupaka wa Kavimvira barongera gutahuka rwose mu gihugu cyabo, bavuga ko bagarutse mu gihugu cyabo cyababyaye kandi amahoro yari yifashe neza. Nyuma yo kuvuga bati ntabwo tuza kuguma mu buhunzi, ntabwo tuza kuguma mu buhungiro, hanyuma rero bakagaruka mu gihugu cyabo baciye ku mupaka wa Kavimvira. Ibyo nkeka ko nicyo kintu cyari giherutse kuvugwa hano hantu muri ibi bice. Ibindi byari bisanzwe, ibindi byahaberaga navuga ko cyangwa se nabigeranya nk'aho byari ibisanzwe. Rero kuri inshuro kuri uyu munsi wa none tariki 30 z'ukwezi kwa 4 2026 bafitiye amakuru akomeye cyane, navuga ko ari guturuka muri ibi bice. Mungandire like. Bafitiye amakuru rero ameze atya, bafitiye amakuru ameze gutya. Mu mujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero zawo haravugwa impungenge zikomeye z'umutekano nyuma y'itangazo ryasohotse tariki 28 Mata 2026 ngo rivuga ko hashobora kuba hari igitero gishya cy'ihuriro ry'inyeshyamba z'umutwe wa 23 bavuga ko zishyuye n'ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nuko amakuru atangiye ngo nk'uko bigaragara mu nyandiko yasuzumwe n'ihuriro ry'ingabo z'ubwirinzi rizwi nka Force de
Auto Defense Deputy Congress ngo hagaragaye ingendo z'ingabo nyinshi mu duce twa Magunda ndetse no mu duce no muri Ruminiko two muri teritwari ya Mwenga hafi y'ibirometero 60 uvuye Uvira. Ngo ari kugaragara ingendo nyinshi cyane. Ibi ndaza kuvuga ko ari diploma militaire cyangwa se ari ukwimuka kw'ingabo, ariko bari gukora advance, ntabwo bari gusubira inyuma. Muri kilometero 60 uvuye Uvira ni iki gikorwa cyabereye. Ingabo zizwi nka FADC Force de Auto Defense Deputy Congress. Ngo muraza kwihangana nabivuze neza, ariko mwamaze kubyumva. Utu duce rero ngo ni muri aho bita Magunda ndetse no bita Rumuniko. Amakuru aturuka kuri iyi kipe idasanzwe y'abasirikare ba leta ya Kongo ngo yamenye ko hari gukorwa icyitwa diploma militaire ijyana na advance cyangwa se kwigeza imbere ibikoresho n'abasirikare bikorwa n'inyeshyamba za F23. Izi muvuma zikaba ziri gutera ubwoba cyane ko zishobora kuba zigamije guhungabanya umutekano kuri Uvira. Utu duce rero biravuga ko ariho iri huriro ririmo gukusanyiriza abarwanyi baryo rya F23. Harimo kugenda haza abarwanyi babo bashobora kuba bagiye gutera Uvira kilometero 60. Raporo yavuga ko iri huriro rigizwe n'abarwanyi ba M23 bashyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda nk'uko bivugwa, umutwe wa Red Tabara ndetse n'imitwe yitwara gisirikare ya Twirwaneho. Bivugwa ko bari gutegura igitero kibanda cyane ku bice bya Remera na Bijombo bigamije guca ku murongo urinzwe n'abakorerabushake mu kurinda igihugu VDP mbere yo gukomeza berekeza Uvira. Hari kandi impungenge ko ibyo bikorwa bishobora kugira ingaruka no ku mutekano w'akarere, cyane cyane ku gihugu cy'Abarundi gihana imbibi n'aka gace, kuko Uvira mwarabibonye mu mwaka ushize wa 2025 mu mpera zawo, ubwo Uvira yarimo yatakwa. Abarundi cyane bagomba gushyira attention cyangwa se bagomba no kugira impungenge cyane, buriya ni nabo bashinzwe kurinda umujyi wa Uvira rwose buriya, kuko Uvira idatekanye egare ko nabo badatekanye, kubera ko Uvira idatekanye iri mu maboko ya AFC23 egare ko Red Tabara iraza kugaba ibitero ku Burundi byoroshye, kuko Red Tabara uyu munsi amakuru ahari cyangwa se aremezwa neza ko biremezwa ko Red Tabara irimo ikorana cyane na AFC23. Ubwo biraza kuba bihindutse ikibazo rero kuri Bujumbura, bagomba rero nabo kubigiramo uruhare. Amakuru rero bamaze kuba bayamenya, ibiri gutegurwa na AFC23 byamaze kuba byamenyekana cyangwa se byamaze kuba byajya ahagaragara. Ngira ngo murimo murabyumva rwose uko byifashe cyangwa se uko bihagaze kugeza kuri munota. Hagati aho ngaho unyemerere mubwire uko ibintu bimeze, cyangwa se nanone ahangaha ngaruke kuri iki kintu gikomeye cyane. Ni itsinda ridasanzwe rikomeje gukora ubugenzuzi. Hanyuma rero raporo ivuga ko ngo ihuriro rigizwe n'abarwanyi ba 23 Red Tabara Twirwane ngo bivuga ko bari gutegura igitero kibanda ku bice bya Remera. Mu byumve neza ibyo bice biri kuvugwa, aho bita Remera, aho bita Bijombo, ariko ngo bigamije guca ku murongo urinzwe n'abakorerabushake mu kurinda igihugu VDP Wazalendo. Nuvuga ngo gutera iyi Remera ndetse na Bijombo ni nko gufungura inzira, kugira ngo bakubashe gukomeza berekeza Uvira, kubera ko ahangaha VDP Wazalendo, ahangaha FARDC Abarundi ndetse bikavugwa ngo n'abacancuro ngo bashyize urukuta rukomeye cyane, kubera ko ngo abava mu bice bibarizwamo abanyamurenge kugira ngo binjire mu mujyi wa Uvira bisaba ko bahanyura, ndetse ngo kandi bisaba ko nyine hakorwa ubugenzuzi kugira ngo hadaca aduyi cyangwa se hataba haciye mu by'ukuri umwanzi. Murabyumva uko byifashe. Kubera iyo mpamvu iri tsinda ngo ryasabye ingabo za FARDC, imitwe y'ubwirinzi izwi nka Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi ziri muri ako karere gusa gukaza amarondo no gukorana bya hafi mu rwego rwo gukumira icyo gitero ko gishobora kuba hafi isayere yose gishobora kugabwa. Rero bahise bashyiraho itsinda rikomeye cyane ry'umutekano rishinzwe gukurikirana uko ibyo byifashe, uko muri ibyo bice byifashe, kandi rihuriweho n'impande zombi zigaragara muri coalition ya FARDC. Abayobozi ba gisirikare banagaragaje ko abaturage bashobora guhura n'ingaruka zikomeye haba mu byaro ndetse no mu mujyi wa Uvira, aho basabye abaturage gukomeza gutuza ariko bakarushaho kugira amakenga no gukorana n'inzego z'umutekano kugira ngo
ubuzima bwabo bubashe kuba bwarindwa. Murabyumva rwose uko byifashe aho ngaho mu mujyi wa Uvira, murabyumvisha uko byifashe mu bice biri kugenzura nubwo izi nyeshyamba. Ni nayo mpamvu rega ayo makuru agenda amenyekana nk'ubu. Ni mpamvu mbabwira ni systeme yamaze kujamingwa cyangwa se yamaze gukurwaho. Niba wumva ko bimeze gutya, abasore barimo baragenda babasha kwigira imbere, bagerageza kwigira imbere bagasanga amakuru yamenyekanye, nta kindi bisiguye cyangwa se nta kindi bisobanuye ko nyine bamaze kwinjirirwa tayari, systeme yamaze kugerwamo. Kubera ko urumva bamaze ku makuru bahise bayamenya, ibintu biri kubera muri Mwenga mu birindiro bya F23 nta kindi kibisobanura, ni izo ngaruka zose ziri kugenda ziba muri ibyo bice aho ngaho. Kuri ubu biravuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gushyiraho urwego rushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ngo ni intambwe ikomeye cyane igaragaza ko ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuje biri kugenda bigerwaho. Amakuru akavuga ko kuri ubu ngubu hagiye gushyirwaho umutwe witwara gisirikare cyangwa se ukora nk'igisirikare. Uyu mutwe ukaba uzaba ushinzwe kurinda ibirombe, nta kindi kintu uzaba ushinzwe. Muri izo nshingano zabo mu bijyanye n'ibirombe by'amabuye y'agaciro hazaba harimo kubahiriza amategeko abigenga, uburyo bikorwamo ndetse no gukurikirana neza amabuye y'agaciro abivamo kuva ahacukurwa amabuye y'agaciro kugezwa aho yoherezwa hanze cyangwa se aho azajya atunganyirizwa. Uyu mutwe uteganyijwe gusimbura abasirikare ba Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basanzwe bagenzura ibirombe by'amabuye y'agaciro birindwa n'izi ngabo, ndetse ikiyongeyeho cyangwa se ikindi kiriho nuko no mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba biteganyijwe ko iyo mitwe izahagera, nubwo hataramenyekana uburyo ki bizagenda, kubera ko ubu ibirombe bya Rubaya nabyo byatangiye gushyirwa mu majwi. Uwitwa Raphael Kabengere ukuriye ikigo gishinzwe mine muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitangarije ko uwo mutwe ari igitekerezo cya Perezida Felix Tshisekedi mu ntego zo kuvugurura uru rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no kurwanya imicungire mibi y'amabuye y'agaciro yakomeje kugenda irangwa muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyiciro cya mbere cy'uwo mutwe usa n'uwa gisirikare neza rwose. Abenshi bavuga bati ni umutwe wa gisirikare ugiye gushyirwa kuko biteganyijwe ko hazakorwa amajonjora, hazabaho kwangaja, hakorwa amajonjora ku bazawujyamo, hanyuma bahabwa imyitozo ku gihe kigera ku mezi 6, imyitozo neza imeze nk'iya gisirikare. Bavuga ko ku bijyanye n'imibare rero yashyizwe hanze ku bazajya muri iyo mitwe, icyiciro cya mbere cy'uwo mutwe usa n'uwa gisirikare kizaba kigizwe n'abantu hagati y'ibihumbi 2,500 ndetse n'ibihumbi 3,000, aho biteganyijwe ko bazatangira gukora mu Ukuboza, ni ukuvuga mu kwezi kwa 12 2026 nyuma yo gutozwa. Mu mezi 6 niyo bagiye gutozwa, ni ukuvuga guhera mu kwezi kwa 6 cyangwa se mu kwezi kwa 5 biteganyije ko aribwo igikorwa cyo gutoza aba barwanyi kizatangira, hanyuma basoze amahugurwa yabo mu mpera z'uyu mwaka wa 2026, no kuvuga mu kwezi kwa 12 cyangwa se kwezi k'Ukuboza. Mu gusoza rero mu mwaka wa 2027 niwo mwaka mu by'ukuri bazatangiramo izo nshingano cyangwa se n'umwaka uzatangirana n'inshingano z'aba ngaba bazaba bamaze kugenda bahabwa imyitozo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu gikize cyane urebye ku mutungo kamere, ariko kugeza ubu ngubu cyaranzwe n'ibibazo bikomeye mu kuwubyaza inyungu kugira ngo wenda ugarukire abaturage, ahubwo bigaragara ko umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wabaye isoko y'ibibazo by'amakimbirane ndetse n'intambara. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 2028 biteganyijwe ko abantu 20,000 bazaba bakora muri izi serivisi muri uriya mutwe, aho bazaba boherejwe gucunga ibirombe bigera kuri 22 ibirombe 22 mu nce zitandukanye z'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibirombe bikomeye cyane bizwiho gucukurwamo amabuye y'agaciro. Abantu 20,000 biteganyijwe ko mu 2028, ni ukuvuga hagati y'umwaka umwe n'igice kuva uyu munsi bazaba bamaze guhabwa imyitozo, kandi abo 20,000 bakazerekeza mu bice byose by'igihugu gukurikirana ibijyanye n'imicungire ndetse n'imicukurire cyangwa se no kwita ku mabuye y'agaciro. Bamwe mu bagomba kwinjizwa muri uyu mutwe bagomba kuva mu basivile n'ubundi nk'uko bizumvikana. Bimwe mu birombe by'iki gihugu nka Rubaya
kimwe mu binini cyane ku isi bikurwamo korota, nubwo biri kuvugwa ko kiri mu bya mbere bigomba kugaragaramo iyo serivisi. Muri iki gihe biri mu gace kagenzurwa n'umutwe wa FM23. Urwo rwego rwa gisirikare rwashyizwemo miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Bivuga ko uru rwego rushobora no kuzagera mu burasirazuba bwa Kongo. Kuba aya mafaranga agera kuri miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika yarashyizwe muri iki gikorwa, bigaragaza ko ari igikorwa cyiteguye ku buryo bukomeye cyane kandi kitazigera kiburirwa ubushobozi, yaba ku bazaba batanga ayo mahugurwa ndetse n'abazaba bagiye kuba abagenerwabikorwa b'icyo gikorwa mu kugira ngo bahabwe amahugurwa. Urwego rwiswe Mining Guard ruzasimbura abasirikari basanzwe barinda ibirombe, aho rwatewe inkunga, ari naho mu by'ukuri ibintu bihindurira isura. Rwatewe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Emira cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ibi rero bigaragaza ko Ubushinwa bwari busanzwe buzwi muri ibi birombe by'amabuye y'agaciro bugiye kuba bwashyirwa hasi n'abandi bose bafite aho bahuriye nyine nabyo. Abarugize bazajya bagenzura ubucukuzi n'ubwikorezi bw'amabuye y'agaciro kugeza aho asohokera hanze y'igihugu. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibarirwa umutungo kamere w'amabuye y'agaciro cyangwa se ubarizwa munsi y'ubutaka, ubarizwa agaciro ka trillion 25 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko ni amafaranga menshi gushyiramo miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika ni akantu toto kugira ngo aya mabuye acukurwe neza cyangwa se ibijyanye no kuyitaho bikomeze gukorwa neza. Hanyuma rero uwo ni umushinga wateguye cyane, wateguwe rwose kandi umva ko washyizwemo imbaraga ku buryo bukomeye cyane. Umusesenguzi Professor Jason Stearns mu minsi yashize, no kuvuga ngo mu mwaka ushize 2025 yashyize hanze ubusesenguzi ku bijyanye n'amasezerano hagati y'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ubwo yashyiraga hanze ubu busesenguzi yagarutse ku Bushinwa. Reka twumve icyo Professor Jason Stearns yaje kuvuga. Umunyamerika wigisha siyanse ya politike kuri kaminuza ya Simon Fraser University muri Canada yavuze byinshi mu kiganiro Focus on Africa yagiranye na BBC cyo kuri televiziyo ya gahunda ya Amerika yo kugera ku mabuye y'agaciro ya Kongo ishobora guhatana mu by'ukuri n'Abashinwa mu by'ukuri, aho yavuze ko iyi gahunda yanatangiye kera. No vuga ngo hano muri kiganiro Focus on Africa yavuze ko Amerika kugira ngo igere ku mabuye y'agaciro hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izasabwa guhatana na Amerika. Yagize ati ibi mu by'ukuri byatangiye mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump kuko usubiye inyuma ku butegetsi bwa Perezida Joe Biden, umuntu yabonye ko abategetsi bo mu gihe cya Biden bashishikariye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuze ngo uyu Professor Jason Stearns yagaragaje neza ko mu by'ukuri ibyo Donald Trump ari gukora bitatangijwe naho ari umushinga wagizwemo ku buryo bukomeye cyane ku butegetsi bwa Joe Biden, dore ko binavugwa neza rwose ko ku gihe cya Joe Biden ari umuntu wari inshuti cyane cyangwa se wakoranaga cyane na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kwita ku mishinga yo gushora imari hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati, ubwo ni Professor Jason Stearns yagize ati ibi mu by'ukuri byatangiye mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump kuko usubiye inyuma ku butegetsi bwa Perezida Joe Biden, umuntu yabonye ko abategetsi bo mu gihe cya Biden bashishikariye cyane Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati kandi ibi byose bijyanye n'Ubushinwa, ibi byose bijyanye no kugira ijambo k'Ubushinwa muri Afurika no gushaka kwa Amerika ko kugenzura ubucukuzi n'uruhererekane rw'ubucuruzi, kandi Kongo ni kimwe mu bihugu bicukurwamo amabuye y'agaciro menshi cyane muri Afurika akenewe mu nzibacyuho yerekeza ku gukoresha ingufu zitangiza ibidukikije. Bivuze ngo ahangaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe ziri no mu ntambara mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku bijyanye nanone n'izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli. Bivuze ngo kuri ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizanze bikunze zirasabwa gushyira ingufu mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kuko niyo azifashishwa mu kuziba icyo kibijyanye n'ibikomoka kuri peteroli ndetse no gushyira hasi ubukungu bw'Ubushinwa ndetse n'iterambere ry'Ubushinwa muri Afurika cyangwa se ku bihugu bya Afurika rikomeje gusumba
irya Amerika, kandi ibyo Amerika mu by'ukuri ntabwo ibi bishaka. By'umwihariko rero Professor Stearns avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari cyo gihugu cya mbere ku isi gicukurwamo amabuye y'agaciro ya cobalt akoreshwa mu bintu binyuranye birimo na batiri zo mu bwoko bwa EVA battery zikoreshwa mu binyabiziga bikoresha amashanyarazi. Ati rero Kongo ni ahantu h'ingenzi cyane kuri Amerika. Rero Amerika yarashishikariye cyane kubera Ubushinwa. Ntekereza ko rero impamvu Amerika bashishikariye aya masezerano afitanye isano n'inyungu ku mutekano w'igihugu wabo bwite. Icyo ni ikintu kibi. Bamwe bashobora kuvuga bati yego birumvikana kubera ko barimo kugerageza gukoresha aya mabuye y'agaciro bo ubwabo. Abandi bo bashobora kuvuga ko ibi bituma ahubwo Amerika bashishikarira ko aya masezerano agera ku ntego. Mu kiganiro mu kwezi kwa karindwi ku mwaka ushize wa 2025, Mossad Barouzi, umujyanama mukuru kuri Afurika wa perezida wa Amerika Donald Trump, yahakanye ko aya masezerano agamije ubucuruzi. Ati ayo ni amasezerano y'amahoro, si amasezerano y'ubucuruzi. Ni ukuvuga ngo Amerika yo ntabwo yemera ko amasezerano yagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari amasezerano y'ubucuruzi gusa. Ibimenyetso byagiye biza nyuma aho gatoya byagaragaje ko amasezerano y'ubucuruzi n'ubundi nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyashyize imbere. Reka twumve icyo Mossad Barouzi yavuze icyo gihe mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize. Ati aya ni amasezerano y'amahoro, si amasezerano y'ubucuruzi. Kuwa kane bicaye iruhande rwa Trump, Kagame na Tshisekedi basinyiye amasezerano y'amahoro. Gusa kimwe mu byagaragaje impanga nini iri hagati ya bombi ni uburyo nyuma yo kuyasinya batahanye ibiganza nk'uko bimenyerewe hagati y'abantu bamaze kumvikana, aho benshi bavuze ko aya masezerano mu by'ukuri atazigera atanga umusaruro nk'uko byifuzwa. Perezida Donald Trump yavuze ko aya masezerano basinye yemeje bidasubirwaho ibyumvikanweho muri Kamena uyu mwaka wa 2025 washize, birimo kurandura umutwe wa FDLR no gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Hagati y'aba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi i Washington DC, aho bo bahanye ibiganza bamaze gusinya. Trump yavuze ko amasezerano Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi basinye mu byiganjemo harimo guhagarika bihoraho imirwano, kwambura intwaro imitwe y'inyeshyamba, ingingo zo gucyura impunzi iwabo, ubucamanza ndetse no kuryozwa ibyaha, n'amasezerano ku bijyanye n'ubukungu. Professor Stearns avuga ko kugera ku ntego kw'aya masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushobora kugorana kubera ko abangikanye n'indi gahunda igamije kugera ku masezerano y'amahoro hagati ya Leta ya Kinshasa n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 uyirwanya, ndetse aya masezerano nayo akaba agaragara nk'atazatanga umusaruro, bityo mu gihe ibyo bidakozwe bikaba bigoranye cyane. Ati kimwe mu bibazo ibyo biteje uko buri kintu cyose gishobora kugenda neza nk'uko biteganyijwe muri aya masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nuko M23 yo igomba kuba yashobora gukomeza kwanga gushyira intwaro zayo hasi, nuko u Rwanda mu by'ukuri rukaba rushobora gukomeza kwifasha, ubundi rwo rukabihakana gusa nk'uko rubihakana n'ubu. Professor Stearns atekereza ko aya masezerano yafatwa ko yageze ku ntego igihe M23 yaba ishyize intwaro hasi, hanyuma hakaba hari igisubizo runaka cyashakirwa M23 cyakemura zimwe mu mpamvu muzizi y'intambara imaze imyaka 30 ibaho mu buryo bunyuranye. Kagame na Tshisekedi bavuze ko bafitanye icyizere kuri aya masezerano. Stearns yagize ati M23 ni imwe gusa mu mitwe nk'ijana inyuranye yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo. Intambwe nyayo yaba ari nk'amasezerano y'amahoro avuga ku ngingo zinyuranye zigaragaza guhangana na zimwe mu mpamvu muzizi intambara. M23 yo ubwayo itaritabira isinywa ry'ayo masezerano y'I Washington kuko isanzwe iri mu biganiro by'amahoro na Leta ya Kinshasa i Doha muri Katari. Yatangaje ku rubuga X ko imirwano yakomeje kuwa gatanu ayishinja ingabo za Leta. Kugeza n'uyu munsi rero mu by'ukuri nubwo ayo masezerano yashyizweho ndetse n'ay'i Doha akimurwa akajyanwa Switzerland cyangwa se mu Busuwisi, nta gisubizo kiravamo. Imirwano iracyakomeje, amabuye y'agaciro aracyacukurwa n'inyeshyamba nubwo hakomeje gushyirwaho amatsinda agiye atandukanye. Gusa bigaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri inshuro bagerageje kongera imbaraga
mu bikorwa byo guhangana ndetse no gushyira hasi ibikorwa bikorwa hano mu burasirazuba bwa Kongo bivugwa ko bishobora kuba bihohotera cyangwa se bivogera ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hagati aho ngaho reka mbashimire cyane, babwire ni mwakoze kudukurikirana muri iyi minota mu masaha mu gitondo rero ku makuru agiye atandukanye twagiye tubagezaho, babwire ko tuje dusubire mu masaha ari imbere turana n'ibindi bigezweho. Mugire ibihe byiza.